pinibirta arjuitha pinibirta thanbanghi nili monjero pipi aprang si birtam ton penche pajirmi damde aprang prang birtam kumpi arjuponitha Kechengsi All Assam DC Conference Dipu Along Kechengpon Karbi Daily News Channel Ningka Nisi Arta Kechok Mesian Pen Katalon Pon Karbi Anglong Along Octave Season 2 Singing Competition Tarlang So Along Semi Final Chepati Pontanglo Koilamati Teranglang So Presbyterian Church Ahem Akimi Kikim Ponjiadim JCB Pen Kepasur Pon Birtam kumpi arju igderapi puthon birtam tompen chepajir midam sena Niphai Inkora Hiniarni Dipu Arboretum Cum Craft Center Auditorium Hall Along Kechengsi All Assam DC Conference Kedopon Bangso Conference Along Kadokawe Thongkyam Rakethom District Deputy Commissioner Atum Nangchetongdun Lapen Manpeng Kedo Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sharma Chetongdun Anparta Karbi Anglong Autonomous Council CEM MSC MLA Lapen Kaprek Minister Atum Tame Bangso Conference Along Nangchetongdun Kevangjiarni Tame DC Conference SP Conference Lapen Jointly Conference Ta Padopon Bomji Puta Dr. Himonto Biswa Sharma Pen Pherangkyang no Pangdakpon সকল আমি আমাৰ সৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পিছত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমি প্ৰশাসনৰ লগত জিলা প্ৰশাসন স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লগত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিম আজি আমাৰ সৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে প্ৰথম লানি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াৰ আগতে কাজিৰঙাত আমি SP সকলক লগ পাইছিলোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু এখন কনফাৰেন্স হ'ব য'ত SP আৰু DC দুইটাকে আমি একেলগে লগ পাম প্ৰতি মাহত আমাৰ প্ৰতি 6 মাহত আমাৰ 3খন এনেকুৱা মিটিং হ'ব এবাৰ SP কনফাৰেন্স এবাৰ DC কনফাৰেন্স আৰু এবাৰ জইণ্ট কনফাৰেন্স আৰু মিটিংবোৰ আমি গুৱাহাটীৰ বাহিৰত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সৌজন্যত আজি আমি ডিফুট লগ পাইছোঁ গোটেই অসমৰ DC সকল ডিফুট আহিছে ইয়াত একেলগে আমি অহাকালি ৰাতিলৈকে কটাম অসমৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিখিনি আলোচনা কৰিম মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থ সকলো ইয়াত আছে আজি দিল্লীৰ পৰা জল জীৱন মিছনৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ আহিছিল তেখেতে প্ৰেজেন্টেচন দিলে এই ফৰামখন আমি যিমান পাৰো আমি ইউটিলাইজ কৰি গৈ থাকিম বাকি কথাখিনি মই যোৱাৰ আগতে পাতিম আজি আমি DC কনফাৰেন্সখিনি শেষ কৰিম Paipaini Painkora Hiniarni Karbi People Hall Tarlangso Longmir Jeng Achetai Along Karbi Daily News Channel Kechengsi Mahangke Thekarni Katalon Mesen Pen Pachunpon Karbi Daily News CEO Sampri Be Kachepahem Phuponamai Ada Porphai Bajikre Si Malom Pen Pangcheng Ponsi Monos Ingtia Hin Pen Maichari Pon Lapen Rajiv Rongpi Ahin Pen Aluhi Kepachiniasai Pachunpon Laswa Mayalong Alohi Sarpo Aman Pen Kachetongdun KLDA Chairman Ake Hailong Singh Teron KCS Tiri Piamipu Chandra Singh Krok Sampri Kimi Editor Giri Ronghang District Press Club of Karbi Anglong Amaipu Digonto Teron Biren Inghi Lapen Pregjam A News Channel Along Klembang Phuatum Chetongdun Lapen Ningka Nisiarta Kechok Ahim Alohi Sarpo Longsing Teron Ahin Pensi Ing Thandun Lapen Karbi Daily News CEO Sampri Be Cherabdun Lapen Kachetongdun Alohi Atum Jumesen Alam Thamtekangsi Karbi Daily News Aprang Kepaprang Dunjiaphan Aning Rungdun Lapen Karbi Daily News Along Line Manager Akehai Akas Rongpi Ahin Pen Kachoro Alam Thepa Jermi Ponsi Mai Pajutpon Paipaini Painkora Hiniarni Dipu Karbi People Hall Tarlangso Sengmir Jeng Aklam Along Ingdeng Hini Octave Singing Competition Mati Lunke Lun Kachepate Angdung Kiti Aphan Kangwaipon Labangso Lun Kachepate Along Bangkoira Troxi Atum Chepate Dun Lasoang Bongpen Bangkep Aphan Angdung Kiti Along Aphan Ponpo
labang so alun kachepate along kangkrung kang saidon atum Samson ingti Daniel ingti lapen Rajlaxmi Bora atum henlo labang so octave lun kachepate angdung kiti along kachepahai donabang phubang phiaphan tangkalak isi anong epajir ponji lapen lun record piponji lapen video album sitame selam piponji labang so alun kachepate along Assam state pen akaprek state atumanta chepate donatum tado pusi pherangke atumaphan nang pachini dun Niltum Magic House Private Limited lapen KSA itum kacherapen niltum octave competition singing competition national level angdeng lapen pining pen ningkan hini lo non semi final pangsen bom lo lase non kebangji September ciklo bangke niltum final padopon po lapen pining bangke isi bani cerong memi lama la polo angtam ben Karbi Anglong angtam ben cokli Assam ben angtam da participant satum do si isi bangke nil tum akemang date mane non kiturmi singer lapen nil tum da Karbi Anglong tourism promoter han nil tum ke akemang long chunpon bom lo si kemathal lakhain koira phonilip MSC constituency ke parlo Koila mati teranglang so Presbyterian Church ahem akimi kikim ponji adim JCB pen adim haihui ke pasurpon labang solong narlo sinimate ghonta krehini JCB anam dorchit aphan tangka ningkime pen pipa jertekang nilibrat cyclem bangphu James phangcho methanga khiadar pen la soasai pachun pidunlu jongpon me methanga hempen mesen nangji puason thak thak matha ponsi pai ni phaing korai siarni teranglang so Presbyterian Church mondoli ahoptawang kardom ahem kepa thepon muchot kekim ponji adim JCB pen pasur ponlo ahok pirthea thak mondoli arlo aphai nangbat bom penajok kaike kedobom achars ahema bangke chetang tedetlo pusi pastor Biren Rongpi pen ningje pon lasi methang mondoli atangka pensita non malom COVID-19 avur penajok avar sai kavidet penajok dan atangka sitame asap kadore dokoklo puta ningje pon lasi la so teng pen nilibrat sai klem bangphu James phangchu aphan choningri dama teng pen pai ni phai inkorai si ada pen narlo sini ghonta krehini an dorchit aphan nangcherap cheto pidunlo labang solong methang James phangcho sitame adimak long an chihumri dunlo labang solong ka chetongdun president secretary atum sitame chetongdun lapen ahin pen klembang atum sitame chetongdun lasi labang solong mondoli isi lapen rong arlo keja atum gaubura sing rong pi atum chetongdun pen James phangcho phan methang Karbi apoho pen archopon lapen alang liphan suri arnam hirjume hangpi pon lapen kachoro alam the pipa jirpon choki hola pen berta pang dakpon Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong Pinya berta ke lans kang tonpon iglo domi thakme kardong